السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو أمينا أفني جرا خلاص سرّان تللي خلاص أفني جرا خلاص وشو وجين فيرا سلامتا ستين دبر ساشلي ناسين دابتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في قبل جمتوتا أين أم بقى جراتن سنين جتا سلامتان تيني تو أونر خاتو لغاف غارا قطعمتي سنا ركبدو سنين جتا الرجاء أكما أجرتن أين ورخلي أنا برجرتي غاهنو أرانتنا ونين تقبلني من اللي يادة تكتكو واي آنيتي في ورا آنيتي في ما في قدادة وانا كسيتي خنا بقى هردفتوتا خينيا أرى خنا قبلني ابني مالي في إسام برد أكون نو في مجونة تكو ركو تكو تكاتو نمودة تكش مركو تكو تغرتي ركو غرتي ربين ركو بدون تفدني ركو تكو تكا نمودة سنما نمجاور أبدينا في سيلين درون جمعة ندينا إسام برا sanaafu nu mijjaa'u dhabdee nutilleen gara biraa deemnee haajaa xiqqoo takka gara biraa deemnee gara biraa irraa dachaane akkasii obboleeyyan kiyyaa inshaallah gaa khayriidha jennee yaanna har'a gaa ummu aynaan kunoo asitti argamti yaada sii kan dabalataa gaa haa dabalattuu waan as baateeni kanaaf gaa walumaan itti fufna gaa ni kanii fi kanuma gadaa fi warraati jee natti fakkaata. خلاف إن شاء الله والمانو قا مي وان سنة تجران اتفقنا ميجا ونفانا ترى سنين جنة خلاف مي وان سنة رامال أكتر مري قرتي تاسفنا إن شاء الله سنين اللي نوجد ترتن جنة أبدي سنة رقمنا خلاف قبل ينكينيا غلطو مادا إن شاء الله لايك تقعد في سبسكرايب قدا في إن شاء الله قا أورمو تينيان قدنا جنة أبدي قمنا إن شاء الله ربين قرتي عمري سنادي رئيس سنين جتا رمضان اللي نقعد فيتي رمضان اللي رمضان خيري لا رمضان فيا رمضان جاللا رمضان خولي عرلي ولي أرارمي قرتي فيا دان قلبي فياتين قرتي وبيقل ربنا وقولنا خيسما قدو لا رمضان ني باتين تكتيت قرتي باتي ونداوليتي باتي تنقرتي نما خيسما يسي خيسما تنقرتي نقيان فرق قيس ربنا وقولو warra gartee amanni nyaatu warra amatu nyaatu rabbiin waa godhu inshaallah kanaaf gaabbileeyyan keenya muqaddaman gaa dursinee ramadaan mubaarak isiniin jennaa guyyaa waa xiqqoo hafee guddate guyyaa waa xiqqoo nu hafe jennee yaanna kanaaf gaa inshaallah ramadaana gartee nagaan baafatta isinaa godhenna inshaallah warreen gartee yaada biyyaa fi kana hunda gartee namutu yaada qabna jennee abdii qabna إن شاء الله على في أباخ اللي قرتي ورا قرتي إن شاء الله قلي قرتي وجي صوم ربنا وأقول جنة إن شاء الله سنون دينو ورا قرتي بيجنا ما جرتني اللي على في أباخ يسن قرتني قرتي صوم وجي صوم تن قرتي عمري إرتو قبضتني قرتي إن شاء الله ربي سني آخر عمري إرتو لا ولي نكده ورستن إن شاء الله ربي خير عبدك أمنا قرتي على في أباخ إن كمل اللي نجرا إن شاء الله ربي الرحمة سني أقولو في خغرتي هذا أبو أبان قبل الليل نجرا رب رحمة أقولو في والرجل عمري نوفاري رئيس جنة إيجا هندم من كينيا خنجر الرد دولا أبوتين تينيا إن شاء الله أبوتي تينيا اللي قرتي ربي رحمة أقولو في إجا رحمة هذه ربي على له ينه أقسم خيسان اللي أقسم ربي قرتي هاتي تيسان على تينيا أبان كينيا أبا خينيا اللي كيسان جنة أبدنا إن شاء الله ربي رحمة وعقوله جنة على كل أنا هندم رب رحمة وعقوله جنة خجل اللي خدوا اللي هم داو رامني ربي جاري لا رحمة ربنا وعقوله نتون داو إن شاء الله ورجع أكغرتي بيجفيت تغرتي كبير رابي خانت تفهم تي بيجفيت دي بيجرتي بيجفيت علي في الله في رحمة في توجين بيجفي قيس الصوم ربنا وعقوله إن شاء الله خنافقا إن شاء الله خفدي وته خارجتي ربين نجان قلتي بينا ما خيسا بيجتي قرتي على فباي في وجين متشوندا بس ربنا وعقوله إننا إن شاء الله أكستي خلاص سجنتا قبل نير بنتي دبرة جرى سيتنا سندي بسا إن شاء الله ولو مانو يسيلن تياد خطنا سجنتا تجرتي نفانا ترى سندي أكستي خلاص ومعاني تي وما قاني تنافي وما قدا أنا ران تنا قبل نير بني براتي متي
أكسيتي خلاص قدال لنا تما موجود ما في أنا بو يعني بيته أكسيتي بو في بو أنا قالوا مو بروه في يعني تام بي مو أكسيتي بيتي الأبنة أما مو موجود ما في أنا يعني سير اللي بيساني ومتى سيرات اللي أكلوا بدني يعني هابو رمضان اللي في إنه كنا مو فيان قمني في تغيشت اللي ميدا مجرا نيات ونقول وانت كم الآن اللي سنبر باجسو يعني مش عارف كورة جرا إيه كورة جرا تمو خنا موجود ما رانغا قول برا على تاني طلع را على تاني موجود ما في النام مش عارف أنا مو تغيشت يوم ميدا مي خم ميدا مو أسمع غيشت يوم ميدا عرفت تنو ميدا ما وانجي أنت كذا موجود ولا بتة أتي mana seerarra illee dhaabbattee waan irraa fuudhaatu na fakkaatti. Akkasitti hogguun reefu tana viidiyoo takka laalle gaabiran dhayne beektee qaaman silaa'u. Viidiyoo kanarratti akkas jennee ammoo aan illee ngaa akkana yaarti tiitanallee sodaadhee jira hin galcha kalaas hin galchuu waan juu jira beekte. Akkasitti gaayoo galfatellee gaa namni kun immoo jaartii fi tana oo akka fayyadallee goora dhugaatti nam bifne akkasaa isiitti inni jiraarra hin jiru addunyaarraa galchitee. Maaliif akka isii yoo laalu miti akka ilmaan isaa fallaalee ilmaan isaa kun maaliif yoo haadhaa fi abbaa wajjin jiraanne nama maraara ilmaan kun haadhaa fi abbaa wajjin malee hin toltu. Yommuu haadha irratti dhiiftes haadha yoo abbaa irratti immoo fakkeenyaaf ilmaan akka fedhallee ta'u haadhaa fi abbaan tolti yoo ibbarte immoo ilmaan kun daa'imni kun yoo deemee ibbare abbaan kiyyamee hiriyaansi daa'imnisi abbaa kiyya baabaa kiyya itti wal bira gartiimi kanumaafuu jettee ammoo obboleessisi kun ammoo tolaan kunis ammoo bultisii kana facaasuu irra jira malee jaalatee waan isitti fakkaatuuf waan isii addabbanii jira. Ammoo bultisii kana ammoo osoo bu'eete bultisaa kana obboleessi immoo osoo ilmaan illee irraan dhalin dhugaadhaan ilmaan illee irraan dhalin wanni nama mararaa takka hin jirtu beeka. Ilmaan kun ammoo nama mararamee ilmaan kanaaf jecha aanee kana ammoo yoo danda'an illee gaafatti dubbannee yoo dandeenyes ilmaan maacha gaafa fuudhe jaartummaa wajjin jiraatin waa'ee jaartummaa adiisuu akka fayyadde ilmaanuma kana jecha isii tan ammoo gulantaa irratti ofirraa deebisee manumsiisan keessa manumsiisan masruufa ilmaan isii isiillee dandee ilmaanii jecha yoo isii tana bulfate irratti dandamana fakkaatan. Akka biraa nama yaachisa garuu haadhaa fi ilmoonis haadhaa fi abbaa yoo adda bahanis ilmoon tun ni hiyyoomti abbaa fi sinuma hiyyoomti haadhaaf garuu irra hiyyoomti akkuma beekamutti haadhaaf irra hiyyoomti kanuma waan barbaachisuuf ammoo isa kana waan addunyaarra jiruuf hin duunee ni jira ammoo waan dandeenyutu akka gartee waan rabbi biraan ta'in namni taasisuu hin danda'u yommuu rabbi biraa isin adda baatanii ilmaan kana lameen dhaltanii hojii rabbiin jee katabee guyyaa kaleessaa katabe adda bu'uun isaanii loolamu beeka. Abbaan fedhee uka ilmaan akka hedduu dhalee ilmaan manaa hedduu dhalee adda beellee ni jira beeka. Ka ilmaan hedduu ilaa meeqa 5 6 7 dhalallee guyyaan isaa achi biraan kutu adduma baanuu beeka. Asoo du'allee hin ta'in jiruunis addanii bahan. Ammoo baay'inuu tana yoo rabbiin jiin ilmi namaa jechaa olillee addaas hin bahanii akkuma beekamu isillee garuu silaa waa'ee obboleessaa kana saddaquu baattee ilmaan sii kana jecha abbaa mana sii kana takuttellee dhiifama gaafattee gaafatu waa dubbii nama dhiifamtuu miti nama garaa hubeessu jirtiyu akkanuma gajjettee abbaa fi mana fi kana ilmaan kana jettee gajjettee silaa gartee jala gajjettee bultee urraa guyyaa natti fakkaatti kan obboleessa firraa dhiifte. Obboleessa kun yoo bultii qabaattee ati waa qabaatte si fedhe malee eegas akka bultii ijaarte obboleessi haati si dhaltee yoo fedhu beeka obboleessi akkuma fedhe yoo ta'e haati si dhaltee yoo ati gammachuu qabaattee waa qabaatte fuula bareedaadhaan si dubbifti beeka. Ammoo yoo hireen si jallatte dirqamaan si godhe bakka dheeyitoo jirti dirqamaan si godhe hireen si jallannaan bakka dheeyitoo jirtu dirqama ba'atan isaanis jaalatanii jibbanii ichitti naftu ilmoo isaaniiti isaanirraa dhalattee ni dhufte ammoo isaa ammoo mucaan kun bultiirraa qabaa beeka ammoo wannichi ilaalee harku jiru kun hiraa harma gartee maaliif rakkoo duraan irra geesse tana gartee kanuma if harku jiru tana gartee irra fayyaa kanarratti if harku jiru kana ifilleen beeku ollaanuma irratti waan irraa viidiyoo irra maxxansan kana harkee garaan isaa gubachuu jiru kanaatu isii jibbisiise beeka. Tanaa jibbisiise har'a wajjin jiraadha ulmiin tiyyata haftee guddoodha jiruu tana akkamitti wajjin jiraadha ishee tana haadha mana kiyyaa tiyyee amanee jechuu jira tanumaafuu isii yoo barbaadellee ni fuudhan tolti nagaa takka takka ni jirti beeka
hundoo osoo hin ta'in takka takka kaarree gaarreetti ni jirti. intalti nagaatii fi dhiirti nagaallee yoo barbaadan illee takka takka malee hin jirtu beeku. Akki beekama Akkasi- zaban laakhir jedha. Egaa irra guddateen ammoo maaliif tolleen jiru. Tolleen jiru. Badii malee. Badii malee Zaban tolleen jiru. ammaan tanaa kana keessatti. Tolleen jiru. Ana akka kiyyee yoo barbaade ilmaan sanii jecha ilmaan sanii hiyyoomsuu hin barbaanne ilmaan sanii garaana nyaachuu jira. Ilmaan kana ilmaan fiitti magantaayanii ilmoo magantaa ilmoo fiitti ilmaan akkuma kanyaa kana ilaallee yoo jaalatte malee beeku dirqamne ilmaan kana sillee ilmaan kana bari yoo dirqamni si godhe gaa buutee tanaa jibbitee ilmaan kanaa jibbitee deemte malee garaa kana ilmoo dhaltata. Ilmoo ofirraa muratu namni. Ilmoo bira garaan wani laaftuu si murachiiftu. Amma aanee wanni murachiise wamma dhugaatii irraa addaattee sanumaafuu ilmaan kun hin beekanii arraa osoo abbaa isaa miidhu jiran kana osoo beekanii abbaa kiyya kana miidhu jiran ja'a haadha isaanii kana danda'anii qabatanii eessuma isaanii kanallee irraa ijaa ta'uu harkaniiti arra silaa taa'an malee wajjinuu jiraachuu hin danda'anii saniifuu akkumatti silaa immoo qaamaanii deemnee bira dandeenye immoo hanga dandeenyu baanii itti gaafannaa dhiisii ilmaan kanaa jecha isii kana ilmaan kanaa jecha bira kutii ramadaanni ni dhufe ramadaana kanaa jecha afooytuu dhiisii fi enneen kadhannaa amma sanumaafuu hordoftoonni keenyallee na harkoo jalatti ni maxxansinaa wanni hennu nuti waan akkanaati akkasumatti inshaallah rabbiin gartee isaanillee rabbi isiillee ifaa beeksisu isallee immoo maaliif waa yoo rabbiin ni fuuta jeen malee fuudhammoo intala sanillee beektaa intalti suni garaa hin qabeetti garaa qabdi intalti sunis akkumatti dhuguma garaa qabdi intalti sunis ilmoo sun ammoo tasaa taatee sanoo biraa taatee sadda baafana inni gizee san keessa fayyaan qabu dhalaa namaa beeka bakkuma biraatii fuudhee dhufeetu ati ilmoon tasaatii nu jaa beeka hin beekamne dhalaa namaa tanaa shallee laaba itti hidhamuudhaaf ilmoo sana bakka fi godhuudhaaf yoo feetellee hin maxxansi isarraa hin fuudhanii itti inni yeroo san waa'ee jaartummaa keessaa hin beeku qubaa hin qabu garaa hin qabe itti mee waan kana gizee dhalattee yoo dhalattee baradda maraan hin beekamtu garaa keessatti hin beekamtu gizee ilmoo lafa buutee dhiigee isaati maal waliin naqanii ilaalanii salasanii sadda baasanii intalti suniin na haramtee jirti sunis har'aa haftu yoo fuudha taate rabbi tana nagaatti hafidu ammoo ishii tanallee beeksisee ilmaan kanaaf inni kun ammoo ilmaan kana isarraa hin dhalee isa kana ammoo abbaa ilmaan kiyyaatti rabbi si haa beeksisu akkasiin jedhee du'aayi godhaa fi du'aayi garuu isiillee rabbi haa beeksisu maal goona du'aamuu kadhannaaf eegaa yoo ammaan kana wanni goonu takka hin jirtu nuti bulchinu qabulchu immoo isiidha isaa inni kun ammoo hin bulchu amanee hin jiru hin amanne akkamitti wajjin isii tan amanee wajjin jiruuti jiraadhaa jechuu jira. Jaartiif jaarsi beeka akkuma beekame qaamisa jaabboonii kanaa beekte tanaafuu hojii jiraadhee amanee jiraachuu hin danda'u ani ishii tana firraa hin fageessaa ilmaanillee kalaasan qaybaranuu haa ta'an jechuu jira ammoo isaan kana hiyyoomsu ilmaan kana jechaan ammoo yoo dandeenya kadhannaa ammoo bulchinu inshaallah rabbiilleen ammoo yoo addan baatanii akkanuma wal azzabtanii hojii immoo hojii jiraattanii hojiis rabbiin guyyaa kana isaa katabee jira numaan rakkata malee asitti immoo rabbiin fixee jira beeka kana fixatte waa fedhan adda bahanii waa fedhan hojii jiraatanii katabee jira beeka rabbiin tuqee jira isaan dibdu hundi guyyaa silaasoo isaan kolqabne uumaa waan kana lafa haa taa'u feetu isa kana humni hojii jiraattaa feetu immoo ilmaan kanaan kana dhaltee adda baataa rabbi haaliqa harkaa qaba sababa ilma namaa ammoo nuti irraa dhaabbaddu aanee jennaani asumarrattuu ni jennaani aanee keenya garuu ilmaan kanaa acha irraa dhaabbaddu haadha mana keetii kana garuu hin tolchine isiilleen hin tolchine akka isiin laalanii nama dhiiga soo baase aanan obaasii jira aadaa teenyaa fi aadaa oromoo keessatti akka namni kun si godhe laaluun hin barbaachisu yoo kana laalle namni kun ammoo dhiiteen urraan bariitu beeka eegaa dhiiteen urraan bariitu akkasumatti immoo aanee kanaanu irraa dhaabbatu hordoftoota keenya irraa kadhannaa akkasitti wallaahi aanee jaalalaa si kadhannaa nutilleen inshaallah rabbi wajjiin rabbi isiillee rabbi faa beeksisuu du'aayii goonaa fi inshaallah ramadaanaa dhufu jira keessummaa ajaa'ibaa tanaa dhufu jira keessummaa tana nagayaan akka gatteenye keessummachiinu nu godhiin isin jaa akkasitti immoo atummaan beeka irra dabrii fi haadha mana keetii kanaa akkasittiin hordoftoota kiyyaa gaarra kun kanaan qabadee dhufee kanaas assalaamu alaikum warahmatullahi isin jaa. Waalaikum salaam warahmatullahi jennee ammoo viidiyoo biraa qabannee walitti deemnutti laayik sheer godhuun dagatinaa isin jaa viidiyoo tanaan qabumaatti ilaala
Inshallah anillee nama haaraa uummanaan kanallee jajjabee isaan isiniin jaa guyyuma guyyaa waan babbareedduu qabattee isinii dhufte ta'a akkasitti isinii jaa nagaan naa turaan jaa hanga fiidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti.